Hello and welcome to It Is LCN noma kanjani free hotspot, and we are here namhlanje. First video on the channel. Mamela unenge sisakuphathele kona elami igama olebohangeni babaratang sekhwaba rekina Mr. LB Diabolo WCG, and of course njengoba uzibonela angivayi ngedwa ngihamba nowakathumbeza umntwana uhlophe brother kunjani Bhuti omkhulu yaphila. no uqondile silana namhlanje sise-Faith la sikhona njengoba sirecorda. Engingakusho nje kuwe ukuthi this video is proudly brought to you by Mpilonhle Sounds. Mpo Mpilonhle Sounds asiqale khona lapho. Sure bhuti omkhulu. Yini Mpilonhle Sounds yeah? Umpilonhle intwana encane yabona iyakhula iphanda sona at the age of 16 ngaqala i-sound engineering which by ngaqala la nesontweni, which by iscoping engisikretayo la nesontweni and everywhere mhlaba nonke iscoping esikreatele mina. Angazi ngesikoleni ngiyofundela i-sound engineering, angazi ngibheka ku-YouTube for sound engineering, so impilo nje sound engineering ngidekimi. So mangivuka ekuseni ngiphilela i-sound kahle kahle, but the first thing I listen to empilweni nje is-sound. Yabona, so whereby ngayithanda lento lena ngenxa yama-Ebenezer, ngayiphusha lento lena ngina-16, whereby it was 2016 ngakhula nayo waya yabona. Sure. Ukhuluma indaba yokuthi azange wayele esikolweni. Sure bhuti omkhulu. So legama liyangena lafitha lele self-taught. Yeah. Ngikwazi vele from ama-events amaningi, and i-quality yomsebenzi wakho into enconywa kakhulu, like la standard zone mawuqala nje ukhuluma ngesound, umuntu oqala abazomsuggesta kuye kuthiwa nje hayi no go check with Umpilo mhlambe because uthi uqale una 16. Sure. At the age of 16 yini ekudrowela to isound, kukhona yini useduze naye omncedisayo ngaleso sikhathi? Ukukhuluma iqiniso at the age of 16 like ngaqala ngihambisa ama-mic nje la nesontweni, bengazi into lena ukuthi ngiyayithanda, mara ngarealize after ngiqeda isikolo, whereby ngayisiqeda isikolo at the age of 18. Mangiceda isikolo azange ngafuna ukuyofunda further. But at the same time bengazi ukuthi sound into yami yabona, because benginganayo imali kahle kahle, mara uNkulunkulu wayethi izinto ziyenzeke ukuthi ngithole imali ukuthi ngithenge sound. Ngarealize lapho, so ngathi mangiqala at the age of 16, at the age of 21 ngayimasterisha sound. Nayo lento la bengifuna khona, because most yabantu sibaningi sithanda izinto ezahlukahlukene, kodwa siye sisale kakhulu uma sekufika kule point lokuthi kumele senze imizamo ukuthi lezi zinto esifuna ukuzi-achieve ngempilo zethu kube ukuthi siyaspana very hard ekutheni sizi-achieve. Esikhathini esiningi siye sifune into zama-handout, sifune izinto ukuthi zihambe lula ukuze sikhone nje ukuthi zenzeke yabo. So uma uveza le point yokuthi kuthe nalapho ingekho khona i-support engabo, but umama ekhona kwakuthi you push to the point yokuthi vele ugcina unalo isound lakho, angikhomande lapho nje ngisho ngithi na ihlombe ngiyalishaya chief. It's 2024 this year. Maduzane sine event i-2nd of August, Night of Strength. Ifika kanjani emqondweni waMpilonhle le ndaba ye-event concept nje? Ukukhuluma iqiniso like mina empilweni yami like uMpilonhle umfana omncane, and then umfana omncane umfana okhula aluzimbi yabona, so like empilweni yami akaze kwaba lula yabona. So abantu mabangibona bangayitshela ukuthi kube lula empilweni yami lapho engikhona, angisho ukuthi ngina something, mara empilweni yami akubanga lula. So i-Night of Strength ifika lapho bese ngiphelelwa khona amandla, lapho usathana ngishaya khona yabona. So uNkulunkulu wathi impilo yenza le event ukuze nawe ukhulule nabantu bami at the same time, because I believe ukuthi sikhona isimo esenzakala emuntwini without iplane kaNkulunkulu yabo. So yonke into eyenzakala la empilweni yenzakala ngeplane kaNkulunkulu. So Night of Strength ifika lapho ngishaya khona ama-challenges, angishaya kakhulu, whereby nami angazi ukuthi like ngadabula bhabha yabo, whereby I'm facing depression, whereby I'm facing ukuthi ngiyibulale ngenze anything. uNkulunkulu wathi yenza i-Night of Strength, uma ukhulula abantwana bami nawe uzokhululeka. Ayeke wena ukhululeka kakhulu abantwana bami. Namandla lento eshoyo chief, uthe mawuqala ukuthi ukhule uluzipha like njalo manje ngoba ukhulele la ekhaya and asidlala induku njengasemakhaya, but manje singayibamba lempi le othi ukhule engathi ikuficele lona le concept uyilwa, ukhuluma indaba yencindezi ngokwenqondo, depression. Sure bhuti. I don't know noma ungafuna na ukuthi udive kancane nje kutheni mhlambe what sparks yonke lento lokuthi emqondweni ugcine ube nokuphazamiseka, uzithole ucindezeleka. Yiwona umsebenzi lo owenzayo mhlambe
surrounding yakho, abantu obukade ukuthi bazokuseka kuyo ijeni yakho, like ibangwa yini indaba ye depression? Like I could say, like impilo actually spiritual, you know. So the thing about us is limele ngqondweni ngokuthi sinake izinto ze-flesh, and the flesh yosala emgodini, but impilo iya spiritual yabona. So mangithi mina ngikhule ngiluzimba empilweni nami, ngiluzimba eze-spiritual. For instance, ngicela ningivumele ukuthi ngingene kule ndaba lena, ngiyacala ukungena kuyo, mara namhlanje ngizongena kuyo le ndaba lena. Like mina ngikhule, I could say, like isibongo ngisibizayo, so that's why like isibongo sakahlopha ngisithanda, because it's a wrong surname, yabo. So it's spiritual into lena. So mina ngahamba ngayobika kaHlophe eMsamo kade ngisengakaHlophe, yabo. Ngibiza isibongo esirong ushibaya ngabika eMsamo ngaso leso sibongo leso. So izimpi zalapho ngiyazazi. So mangithi mina ngicala ukulizimpi ngumncane, ngicala ngaleyo ndaba leyo, yabo. Abantu abaningi abasazi isibongo sami, abantu abaningi bazuthi ngakashabalala ku Facebook ngompilo onhlempilo. I don't like sharing my surname. So impi kahle kahle spiritual, like asil in the flesh, so la spiritual, silwa nemimoya. That's why when you pray masikhuleka ngemimoya, yabo. Umuntu makakuloya kuthakatha uzokuloya lapha khona usebenzisa umoya, so iflesh ayisebenzi kahle kahle. So mina mangithi ngilizimpi spiritual, so ngiyamxolela mina umuntu oluzimbi ngeflesh, like umuntu alala ngahlanga angakwazi ukudla, ngiyamxolela, mara impi spiritual into engisaba kakhulu, i-serious injalo. Mina ngithokozela le fact yokuthi kulo uhambo lwakho umncane ungaka ukwazile ukuthi usheshe urealize ukuthi ukhona uNkulunkulu uya-exista, and bayanqoba abantu abamethembayo nabamkholwayo ngokweqiniso. Wena entweni yenkolo, njengoba ugxile kangaka ungumuntu onamandla, mina nawe akusikudala sazana, but sengiye ngafunda kuningi ngohambo lwakho, sengiye ngafunda kuningi ngokwazana noNkulunkulu semncane, nami indlela nami esengitshela ukuthi na angingadlaleli kude naye uNkulunkulu esondeza abantu abayihambayo le ndlela ebuncaneni babo. Mina ngingahlulwa yini? Wena mhlambe yini lekwenza ukuthi uze uzinze kangaka entweni yenkolo, entweni yeChristianity, bro? Inkolo kahle kahle ukukhuluma iqiniso, prime into engikhule ngayo. So into esegazini kimi mangaze ngizame ezinye izinto, yabona. So that's why mina njengoba ngikholele enkolweni angibablame abantu abakholele emadlozini or anything, because angaze ngokuzama mina, yabona. Angifisi nanokuzama, mara mina into engisebenzelayo umkhuleko, inkolo vele. Into engikhule kuyo la kule sonto lengakhula vele sithi ngizama ngikhulela phasi kwale sonto vele. Jesus. Until now vele. Mhlambe kuze ukuthi libe lesonto akhuluma ngalo Faith Mission, wait iqala AFM, Ebenezer Faith Mission. Yes. Likhona la esakhile kula sizobe sikhona nge-2 zika August 2024. So qinisekisa ukuthi nawe uyalithola ithikithi. Mhlambe ozohlana nale video njengamanje, amathikithi wathola kanjani? Asasekhona yini wona, nokuthi on the day usithembisani? Yo amathikithi maningi, amathikithi akhona, and ngiyathembisa ukuthi nge-2 zaka August indlu izobe igcwele, yabona. So wena mangalithola ithikithi lithole manje, because uNkulunkulu khona izinto angikhombise zona kathami, yabona. So ngiyavuka mina uNkulunkulu makuthiwa ungivusa ngo-12 noma ngabe ngikuphi, ngizoza la kule ndlu le ngizokhuleka kule itulo lezi, khona izinto engiyikhulumile kuzo, yabona. Mina kune-12 strand like ngifuna umuntu othi empilweni nami kuyabheda ngisanamandla. That's why ngithi ne-12 strand ubusuku bamandla kathami, ngithola. Yeah, so ngifuna umuntu othi mina ngisanamandla empilweni nami kunzima. Ngifuna lo muntu lo nongasebenzi, ngifuna lo muntu ofuna ipromotion, ngifuna lo muntu osethi akusayenzeki, ngifuna lo muntu lona mina ogulayo, lo muntu ohlele ku-wheelchair ngiyamfuna kune-12 strand, lo muntu lo nongaboni emehlweni ngiyamfuna kune-12 strand, because mina khona izinto engiyikhulekelayo engivuke ekuseni noma kubamba, mara mina ngichoose ukuthi ngivuke ngoba isimo sami sengivumile ukuthi ngihlale ngizoreleza izinto zabantu, ngoba lezi zinto lezi engiyiphethe akusizami. Omunye umuntu angabona ngathi ngoba ngicreate na-12 strand ngiyicabangela mina ukuthi ngithole imali, akusiloko. Lamathi uma ungabheka event yami, ubheka ama-event eyenzekayo, ama-event emawona abantu abayifona 200 ithikithi 150, yabona. So ithikithi lami lu-70 ukuthi abantu bathole inkululeko yabo, yabona. Mina ngifuna labantu laba kahle kahle ngesifiso sami, mina ngifuna laba aba-perfect, ngifuna laba abaye emasontweni every Sunday, mara ngifuna laba mina abaphuza utshwala, ngifuna laba ama-drugs, ngifuna laba abafisa nezinto enzima empilweni yabo, laba abangasabhelieve ukuthi uNkulunkulu ukhona.
thuza ka-August uNkulunkulu uzoyenza into yakhe. Night of Strength. Mhlawumbe ama-artist onawo ku-line up sisivala Chief. Ama-artist enginawo maningi kakhulu wempa ngiphethe aboZulu DT, ngiphethe aboNyathi, ngiphethe aboCulane Mfusi, ngiphethe abomama uMjesu, maningi nje ngama-artist Wonke ama-warriors gospel isakhile. Isakhile yonke nje nama-warriors akhona azoba khona ngethuza ka-August yabona. So ngiyathembisa nawe uyawakhulekela kakhulu yabona. Ngikhulekela ukuthi bathola amandla bangakaze bawathole. Ukuthi bazokhulula abantu bakaNkulunkulu ngithuza ka-August ngiyathembisa abantu bakaNkulunkulu bayakhululeka. Umuntu omusha lapha ekhaya mama baba akukaningi la khona umuntu omusha ayadecide ukuthi alizwe iphimbo likaNkulunkulu nangempela amvumela amsebenzise nangumpilonhla uvumile ukusetshenziswa uNkulunkulu. 2nd of August 2024 Night of Strength sizobe sila Ebenezer Faith Mission eJabavu esakhile. Waphuthelwa indaba yakho leyo. Mina lami igama uLebohang ngibabaratangi sekhwabari kina Mr. LB WHNG and this is Liqua Community Network. Siphinde siyenze lento. Boom.